Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Al-ayat amma ba'du. Samahatul ulama al-a'izza, para alim, para ulama yang kami hormati dan yang kami taatimi, pengasuh lembaga Nurul Ulum yang mulia Kiai Syafi'i yang kami muliakan, pengasuh Ma'had Tahfidz Al-Quran Baitul Hufaz yang mulia Al-Ustaz Dr. Ahmad Husairi SHI MHI yang kami muliakan, Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum yang kami muliakan, para kepala madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum yang kami muliakan, seluruh jajaran Dewan Asatidz dan Ustadzat yang kami hormati, hadirin Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, seluruh santriwan dan santriwati, seluruh murid dari semua tingkatan baik PAUD, RA dan MD Nurul Ulum yang kami banggakan dan yang kami cinta sayangi. Mengawali perjumpaan kita pada malam yang pada siang hari ini dengan untayan talafut alhamdulillahirabbil alamin, yang mana berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa kembali di tempat yang penuh rahmat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka haflatul imtihan yang ke-63 yang diselenggarakan oleh keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum Penanggung Pekanbaru Pamekasan. Mudah-mudahan pelaksanaan haflatul imtihan yang ke-63 mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghantar barakah dan syafaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Maka untuk menghemat waktu, marilah kita buka dan kita awali acara pada siang hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang akan dibacakan dan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Ahmad Syafi'i selaku pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Semoga dengan pembukaan dikiraatin suratul Fatihah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Maka kita masuki acara selanjutnya, yaitu pelaksanaan lomba. Lomba pada siang hari ini adalah lomba Hifdzul Kutub Madrasah Diniyah Darul Ulum, terdiri dari kelas 1, kelas 5 dan kelas 6 yang akan dipandu oleh koordinator lomba Hifdzul Kutub yang mulia Al-Ustaz Khalil. Kepada beliau kami aturkan. Kami harap untuk memandu lomba Hifdzul Kutub pada siang hari ini kami persilakan dan mohon kesudian kepada yang mulia Ustazah Qurratul Nasihah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lomba dimulai, kami akan bacakan kriteria penilaian. Kebenaran kami pasrahkan kepada Ustaz Walidani Ramadan. Kefasihan kami pasrahkan kepada Al-Ustaz Afif Faridi. Adab kami pasrahkan kepada Al-Ustaz Mukhlis Bakri. Kepada semua dewan diri dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Perlu diketahui kepada semua peserta lomba nazar kelas 1, 5 dan 6 bahwa tata tertib lomba yang pertama, peserta harus mengucapkan salam dan mengawali bacaan dengan basmalah. Peserta harus hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. Peserta harus mengakhiri bacaan dengan diakhiri dengan salam. Kemudian tata tertib lomba yang akan dilaksanakan pada sore hari ini kepada semua peserta harus diperhatikan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami
panggil anak yang bernama Abdul Ghafur. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan Aditya Rifki Hamizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau berasma wa sehat sempurna samusika Allah sekuasa sadana rahmat laban salamuha awana wa'inaka kanjina di Muhammad kesamat berjalan sahabat baik anak lain alam sadana Islam laki bermini pendiasa hanya wajib syukur dawa dari laban batin sehat nurun hakikatnya nabi nalika nabi kabur berkalam dunia nala sunnit tanggal 12 Maret tajana sebut para siang Rabiul Awal bulan Rabi Maram kadang kanjeng Nabi berbenak lebih saebu telur atas sangat tolong malam taebu kanjeng Nabi nama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Malam Senin aku bulan sabenang irabui hawatib atabui aminah satiyati binala ketuda kustena sabenana umat benabi nasa kepina pole rasa banyakna oleh dua bulan aku pole da aminah Nabi Idris abarik unika kunna kanjeng Nabi Muhammad berpakatkan pada dosa banyakna Nabi pada berlain-lainna kutopani kasih doa kasih di aminah askaberua tekole meleka Madinah katelah bulan ada tanda siti aminah Nabi Mustabuhan bersekuat tolonglah Nabi Ibrahim sedatang keempat bulan nyebutna di Muhammad ceteki pangkatna kali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kali mana Nabi Ismail kasa pernah namun laki kefokusan berkalam diena keenam bulan apa Nabi Musa tebulan meningaki tongkat kala berdoa menang petang bulan Nabi Daud kasa pernah namun laki keseepun citengki tongkatnya berbulan datang dalam sa penana Nabi Sulaiman aparing uling putrana sepokal ti Nabi ibu dina zaman kasama bulan Nabi Isa sa penana paring uling sesema terakhir ka kemana belang putra sehat saja jadata buana satu dose ika saban pada pesenina menjadi putrana Muhammad Sayyidina mana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sama-sama Allah kan
Siti Maryam Asiyah Laban Terengah dua bidadari dari suarga serta nabati benar perempuan sangat ro'omna terak ro'om peti inang satu jol sakitlah senang bunga empat bidadari kami latinna Rabu malaikat nikahin mungkin kangenlah malaikat rohin mungkin nak tengah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Aditya Rifki Hamizah, persiapan Adlan Izzuddin Ramadan. Panggilan yang kedua Aditya Rifki Hamizah. Aditya Rifki Hamizah dipanggil nanti kalau sudah nomor urut terakhir. Selanjutnya Adlan Izzuddin Ramadan, persiapan Faida An-Naila. Dari dia lah, ya. 10 tojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamat asma wa sa'asal kamu Allah sekuasa saat terjadi pada salam muka Allah nambah Nabi Muhammad sekarang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Faida An-Naila, persiapan Faida Kalimatun Nisa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Waidah Kalimatun Nisa. Persiapan Hafizah Syauqiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi kalaban asma Allah sifat sampai
Hafiza Zokia. Persiapan Intan Talita Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalaban asma'a wa sehat sampun napa mujita Allah seko wasasa terjana rahmat laban salam muka Allah dan nakakan juna di Muhammad sesamut berjana sahabat ban sana naring alinsa terjana Islam lake dan dini uliasa saatna wajib syukur ta Allah dahilaban batina seampun nurana kikatinya nabina nalekana bika perkahanan dunia namalum seni tangkon belas leras pacarna sabu para siang Rabiul Awal bulana nepi korang kamangkin kanjeng Nabi pernah nepi sae butelora kesangang polona waktu itu na kanjeng Nabi nyama amina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Malam Senin aku bulan asa benar hirabui khawatir ada bui amina sateati bingala akan tuda puskena sabenyana umat bernabinya sa apina pole rabu bani adam atabu amina seikapu pun aku alam sa banyak naunde dua bulan rabu pole da amina nabi Idris abareng uring aku menakan kanjeng Nabi Muhammad berpangkat kepala sahabatnya Nabi kalaban lain waktu kami kasih rakasiti amina asma'atu wa tempore mereka Madinah katelabu nana datang dasiti amina Nabi dabu mendung sekuate tolong Nabi Ibrahim sedatang keempat budana ayat putna di Muhammad setengki pangkatna Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Intan Talita Ulfa. Persiapan Isfahana Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalaban asma'a wa
Persiapan Mamduatul Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
وبارك عليه وعلى آله وصحبه قالوا وارkanjungna bi umura kera lebih ban aresa tapakalu warna rangka da bumi da dua astana socan mula tidak langit serta tebuna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ulati sir aminata lebat hanaleka ijiba Jibril babaci nada petong langit bumi kasih sabaran anak nanguaki cak penggahir katunya Nabi nasabar ibalia kilaban sasakna kelolapis sotra pote soarka badalna sabetnya malaikat ziarah keluna malaikat Jibril seaja gela bengamare malaikat pas Abdul Muthalib bana akokal siti Aminah sakeja tengkana beji pasti benda baitullahi bana amujida Allah ban aminanda bejina pocina laban syair sapanika sebutna akowasnya karda Allah kalebat bungana jauh-jauh banding ramit pekong arena Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Kanjeng Nabi kabeber bersesangat ro'omai wa kokalu warna kabut ketontonenna serta isonna kalaban kakuna sanna betse amun jakat sesangat kobesana kakenda socan dua manerae alam nawakila senonat Abdul Muthalib bana saampana pekong are dari pernah i asmai Muhammad banyak cenguncenna Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Marliatul Listiana, persiapan Muhammad Asraf Kastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Ashraf Bastian. Persiapan Muhammad Faid Akil Irfan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau berasma Allah sifat sempurna pamujikan Allah sekuasa terjana naman laban salam muka Allah namban maka kanjuna di Muhammad sangat berjana sahabat anak haring sa terjana Islam laki pembini umliya safana wajib sukun dawa dorin laban banting nasihat peraturun nanti katunya Ina lekana bika beberkan alam Benyana malam Senin tak kendu bener lemes Penjena sopu para siang Rabiul Awal bulan lebih berang Kamangkeng kanjeng Nabi beberna lebih saebu telur ratus saham Polona waktu ibu kanjeng Nabi nama Aminah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Malam Senin aku buka bulan asa tenai rabui awatin akabui Aminah Satiyati dinala aku tidak kustena sabenana umat benabi nasa tapi na boleh rabu beni ada matabu Aminah seni kapu puraki ngahalan sa benana ledubun dan rabu boleh eda Aminah Nabi Idris apa yang menikah aku menakan Nabi Muhammad berpangkat para nasa benyana umat benabi nasa tapi nah Bertopani kasih kasih ti Aminah asmatu Watan pole mereka Madinah katelobu Dan ada tanda siti Aminah Nabi Nuh Tabungan sekuat pitolongan Bro Pince datang ke empat bulan Nahani punah Di Muhammad serengki pangkana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Faid Akil Irfan. Persiapan Muhammad Nur Asyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau berasma Allah sifat sempurna pamujikan Allah sekuasa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Nur Asyiki. Persiapan Muhammad Rafaiqur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para berasal Allah sehat sempurna pamucika Allah sekuasa segenap tamanlah bersalamu ke Allah dan benar kakanjeng Nabi Muhammad setinggi pangkatnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Malam Senin aku bersabulan sampai Rawi akhirnya umat bernabi tapi oleh Rabu beni Adam atebut atina langsa bernyana oleh Nabi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalaban asma'u se'atifah sempurna pamujikan Allah sekuasa terdengar rahmat laban salam muka Allah nambahna kakanjeng Nabi Muhammad sesangat muljana sahabat ben sanak mareng alim satedengan Islam lakit ben bini oleh asal faham wajib syukur da Allah doilah betina seampun anon hakikatnya Nabi nalika Nabi kapepet alam tunyana malam Senin tanggal 12 terus pacena Sabu Barah siang Rabiul Awal bulan lebih Quran kamakin kanjeng Nabi pernah lebih saebu telur apa sama pelona untuk ibuna kanjeng Nabi nama Aminah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nadia Rizky Amelia, persiapan Sultan Abidin Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalaban asma Allah seasal sempurna pamujikan Allah sekuasa terdengar Ramadan salam muka Allah nambah Nabi Muhammad sesangat mulia sahabat dan sanak mareng alim satedengan Islam lake ben bini ulia saat wajib syukur ya Allah dohilah batina seampun anon hakikatnya Malaikat Nabi kapepetkan alam tunyana malam Senin tanggal 12 jangan Sabu Barah siang Rabiul Awal bulan malam di orang kamakan kanjeng Nabi pernah sabi saebu telur atau salam polona waka ebuna kanjeng Nabi nama Aminah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Malam Senin apun pulsa bulan asa terima irabui awakib atabui Aminah Fatihati binala aku kuda kustena sabenana umat dan Nabi nasa kapina boleh lagu Nabi Adam Adabu Amin Nabi Iblis Akar Ekonika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalaban asma'u wa say'asifar sampurna pamucika Allah sekuasa tuduna rahmat nabur salam muda arwana ba'na kakanuna di Muhammad sesangat muldana sahabat sama narek alen satu jurnal Islam laki berdini ulia saat wajib syukur ke Allah dohir laban betina saya ampun nurun hakikatnya Nabi nalika Nabi kabul berkaalam tuna malam sending kakelubelas leras pacana sebu bara siang Rabiul Awal bulan tapi korang makin kanjeng Nabi beberapa lebih saya telur atas sangon polo nawut ibu nak kanjeng Nabi nama Aminah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi man sending aku pucang bulan asa benai rabi khawatir ada bui Aminah Satyati binalah ketuda kustena sabenana umat Nabi dasa kapina boleh rabu Nabi Adam atabu Aminah sekabu pun aku melaksa benyakna oleh dua bulan rabu boleh de Aminah Nabi Idris apa unika aku menang kanjeng Nabi Muhammad berpangkat kepala sabenana Nabi kala berlain-lain naum kompani kasedera kasiti Aminah seortua boleh meleka Madinah katelo bulan ada tunda siti Aminah Nabi Nuh tabungan tulis kuat pertolongan Nabi Ibrahim sedatang keempat bulan nyebut Nabi Muhammad sesangat muljana sahabat bersama narik alesa kejalan Islam laki berbini ulia sahabat wajib syukur da Allah dohir laban betina saya ampun nurun hakikatuna Nabina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi kalimana Nabi Ismail kasabna ningati kampung seberkalam bernaka bulan atas Nabi Musa tebuna ningati angkat kala berkaat punah betong bulan Nabi Daud kata pernah ningati kapok musuh berkalam bernama 6 bulan atas Nabi Musa tebuna ningati jose eboti peki pangkat nambal bulan ada puni dalam pernah Nabi Sulaiman apa diunikul putra sebut peti Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Galis selaku koordinator lomba. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kepada semua juri kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi telah kita ikuti bersama lomba Hifdzul Quran kelas 1. Selanjutnya adalah lomba Hifdzul Quran kelas 5 dan kelas 6 yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Muhammad Khalil. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Disampaikan terima kasih kepada saudara Desi yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mengkoordinir lomba Hifdzul Quran khusus kelas 5 dan kelas 6. Maka untuk lebih singkatnya waktu kami akan membacakan kriteria penilaian lomba yang akan dilomba pada perlombaan ini. Yang pertama ada dalam hal ini kami persilakan kepada Al-Ustaz Muhammad Maulis, sedangkan kebenaran kami persilakan kepada saudara Al-Ustaz Wali dari Ramadan. Dan yang terakhir kriteria fasahah atau kefasihan kami persilakan kepada Al-Ustaz Hafiz Tariki. Maka kepada semua dua juri yang telah ditugas untuk menempati tempat yang telah disediakan. Baiklah hadirin dan dewan juri yang kami hormati, untuk efisiennya waktu kami akan panggil peserta pertama, yaitu atas nama Susan Cynthia Bella. Dipersilakan Susan Nur Cynthia Bella. Persiapan Rizky Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan al-Quran ini. Wa afdalus sholati wassalami Ala nabiyil Mustafa al-Karim wa alihi wa sahbihi al-athari la siyama rafiqi fil wari wa hadihi aqidatun samiyah samaituha halidat al-bariyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kedua Nanda Rizky Hidayat. Rizky Hidayat dipersilakan memiliki panggung kehormatan. Persiapan Nanda Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan al-Quran ini. Yaqulu raji rahmatal qadiri Ayahmadun suru bidardiri Alhamdulillahil walidi Al-alimil wadil majidi Wa afdalu salati wassalami Ala nabi Mustafa al-Karim Wa alihi wa sahbihi
berikutnya kami panggil Nanda Tiana, dipersilakan menaiki panggung kehormatan persiapan atas nama Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan aturan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aksamu hukmil akli la mahala. Hiya wujubu summal istihala summal jawazu salisul aqsami kahamuni talatakal afhami wa wajibu sar'an alal mukallafi marifatu wa'il alil farifi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta keempat atas nama Rahmawati, dipersilakan menaiki panggung kehormatan persiapan Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan aturan ini. Al-wajibul aqliyu ma lam yaqbali. Al-intifaa bidhatihil fabahili wal mustahil kullu ma lam yaqbali bidhatihi thubuta biddal awwali wa kullu amri qabilin lil intifaa walis thubuti jaizun bila khafa summa persiapan Nur Aliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan syairan berikut ini. Latifatun sawiratun fil hajmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta genap atas nama Nur Aliza. Persilahkan menuju panggung. Persiapan Muhammad Syaifullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil wahidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta ke-7 atas nama Muhammad Saifullah Yusuf.
persiapan Ahdan Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi aqiqatun saniyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta ke-8 atas nama Ahdan Nur Rahman. Dipersilahkan naik di panggung. Persiapan Syafiq Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Ar-Rahmani. Latifatun saghiratun fil hajmi. Lakinna kabiratun fiha jami. Yakfika ilman. Lakinna Yakfika ilman. Wa afdalu sholati. wa afdalu salati wassalami ala nabiyil mustafa karim. Wadihi aqidatun saniyah samaituha faridatan saniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta ke-9 atas nama Syafiq Fahmi. Persiapan Muhammad Filar Iman Hadifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan Ar-Rahmani ini. Yaqulu raji rahmatan. Yoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta ke-10 merupakan peserta terakhir dari kelas 5 dan akan lanjut pada kelas 6. Atas nama Filar Iman Hadifi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aksamuhu bil akli. Lama layyal wujuh summal istihana summal jawab tarisul aqsami Pemuni paladdatal aqsami wajibun ter'anal mukallafin Fa'ibadu ilmanil fahifin Ayyaiku lujuba wal muhala Majaizin dihaki ta'ala
syar'an 'alal mukallafi Marifatu wahil aliyil farisi Ayarifu wujuba wal muhala Majaizin fi haqihi ta'ala Wa misluda fi haqqi rizqillahi Alaihi mutahiyatul ilahi Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi merupakan moduli terakhir dari kelas 5. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui kami akan lanjut kepada untuk kelas 6 dengan nomor undi pertama. Kasih tahu sampai Nanda Ibnu Fajar Shadiq kelas 6. Dipersilahkan. Persiapan Aljana Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazam MBT. Nazam MBT ada dua kitab. Jadi kita boleh betul Nazam MBT nama Allah aku dengan kitab. Aman bisa ya. Jadi paham. Lanjutkan. Atana hakuluhum li nahwihi Famin azimi sya'nihi lam tahwihi Fa ushribat ala dhamiris salim Fa uribat fil hani bil ilhani Summa salatu wa salamin laiki Ala nabi afsahil halaiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta kedua kelas 6 atas nama Alfiana Wulandari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya baca babnya babul kalam. Sekarang lanjutkan. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu Wa kalimatul lafzul mufidul mufradun. Bismillah fi'il summa harfin tanqasim. Wa hadhihi salahuha hiyal kalim. Wal qawlu lafziqat afada mutlaqat. Taqum wa qad wa inna zaidan iltaqa. Fal ismu bi tanwini wal khafdi urif. Wa harfi khafdi wa bi lamin wa alif. Wal fi'lu ma'qun bi qad wasini. Wa ta'i ta'i simma atasini. Wa tafa'ata mutlaqan kajitali. Wa nuni wal yaf'alan waf'ali. Wal harfu la yas'ulahu alama. Ila intifaq qabulihi alama. Cukup. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil Nanda Muhammad Firly. Kitab yang kedua ini kita tauhid. Assalamualaikum
melanjutkan afdhalus sholati wassalami ala nabil mustafa karim wa alihi wa sahbihi al-athari la siyama rafiqi fil warid wa hadihi aqidatul bahiyah sampai Tuhan hadidatal bahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta tempat atas nama Nanda Devi Wulandari. Persilakan. Persiapan Abdullah Jazirul Fawadi. Ya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya baca babnya babul iqrar. Babul kalam. Ya, babul kalam. Fal ismu bit tanwini wal khafdi arif. فالاسم بالتنوين والخفض يعرف وحرف خافض وبلام وآلف والفعل مع خلقت والسين وتاء تائب مع التسكين وتفاعل مطلقا كجتاني والنون والياء فعلا وافعالي والحرف لم يصلح له علامة إلا اتفاق قبولي للعلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 5 Nanda Abdullah Jazirul Fawadi. Persilakan dengan dipanggil. Persiapan nanti satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan aturan ini. Wa nahwu aula awalan ayyu'lama. Idil kalamu dunahu la yufhama wa kana khairut bihi sawira qurasatan latifatan syawira fi arbiha wa jamiha wal rumi alafahal mabrubanu ajurumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta ke-6 Nanda Latifatu Nisa. Silakan kami di panggung. Persiapan Nur Fauziatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatin nasbi. Babul i'rabi. Nadamtuha nakman badi'an muqtadi. Asli fi taqribi lil mubtadi wa qad a'daftu minhu ma'anhu ila wa zidtuhu fawaidan bihalina mutammiman lil walibil abwabi fajani istashara
Wardaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan nazam berikut. Su'iltu fihi min sadiqin sadiqin. Su'iltu fihi min sadiqin sadiqin yafaru qawli li'atiqadin wafiqin idil fata hasbati qadihi rufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi fanas'aluhu al-mannana ayyujirana minar riya mudha'ifan ujurana wa ayyakuna nafi'an bi'ilmihi mani'atana bihifdihi wa fahmihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta ke-8 atas nama Mita Mawardaniyah. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan ulus syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan nazaman ini. Wa ba'du fa'lam annahu lamma qatasar. Wa ba'du fa'lamannahu lamma tasar dul wara 'alal kalamil muntasar wa kana madluban asyadat talabi minal wara dul lisanil arabi kayafhamu ma'aniyal qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil peserta ke-9 atas nama ulus syafaat, merupakan undi terakhir dari kelas 6. Dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan nazaman ini. Fa'ush ribat makna dhamir syani. Fa'usibat manado mirisani kayafahu ma'aniyal qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi nomor undi terakhir dari kelas 6. Maka kepada Dewan Juri yang terhormat, dipersilakan meninggalkan tempat yang telah disediakan. Dan dari kami selaku pemandu lomba Idul Fitri, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah dari Bapak Ibu kelas 5 dan kelas 6 disampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang telah dihafalkan yang didapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, terutama waktu saya bermalam, tidak pernah datang malam karena lakar peserta sajian dunia maka tak lakukan ke sedaja pamiarsa. Mengenai tokoh acara ta'alifah para pamasan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman
jadwal, perubahan jadwal, kami akan bacakan nama-nama peserta yang akan tampil nanti malam Sabtu. Untuk PAUD lomba puisi yang akan tampil nanti malam Sri Aminatul Zahra Adinda Zahratus Syifa. Nasib Islami PAUD Raka Al-Fabian Rahman. Untuk RA yang akan tampil nanti malam lomba nasib Muhammad Akbar Rizki Kenza Saukoni Anindita Kaiza Az-Zahra. Puisi untuk RA Muhammad Rizki Anissa Istiqomah Ariana Muhammad Imam Firdaus Ahza Dafa Pratama MD. Dari kelas 1 sampai kelas 3 lomba puisi Farida Al-Laila Makhluqatul Zahra Nadia Rizki Amelia Abdul Ghafur Muhammad Asraf Bastian Rafa Zaidan Ahza Latifa Fakrul Nada Nurul Arsy Karomah. Pidato untuk kelas 1 sampai kelas 3 Akila Kirana Tika Latif wa Wildaniyatuz Zahra Syafa'atul Auliya Sayyidah Lina Nabila. Nasib Islami tingkat kelas 1 sampai kelas 3 Muhammad Asraf Bastian Wildaniyatuz Zahra Muhammad Raisul Raisi Nadia Nur Rizki Amelia Akila Kinara Tika Latif Akila Kinara Tika Latif. Kelas 4 sampai kelas 6 lomba puisi Diana Farhatus Solihah Aisyahul Ramadhani Ariyatus Solihah Nur Aini. Iqbal Fairuz Zaki Alfiana Budandari Sri Wahyuni. Lomba. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di papan pengumuman karena perubahan jadwal maju. Pas lampu malam tambahin lomba cerdas cermat untuk kelas 1 sampai kelas 3. Ini jadwal seasal malam Senin maju ke lampu malam. Atas perhatiannya terima kasih. Maaf Bang Dalun. Nambah sekolah. Sekolah ni. Tengkina. Sekolah tak tu. Sekolah Bang. Iya jadi tajam. Berapa tahun? Tahun tak ambu. Oh sambu. Orang mah. Bang ngetek kalau mic ya. Kalau ya. Mari kita kasihan. Kenapa? YouTube. Mati itu. Sudah mah. Oi. Bang lo tak gini ngapo. Sekolah 10 sih kau. Paling nyaman tinggal pasrah. Ustaz
Asra aku dah pun apa aja. Kiripan namanya hingga tiga asra aja pun ada. Ini orang mus. Tidak mengikuti.